jewe nawe samoya murugo samoya samoya igeze murugo samoya reka tubonane samoya. Hello guys, bakunzi ba Choro TV, turaye mwaramutse namwiriwe bivanye murereye ku mpande zine z'isi, murahumeze fresh, natwe tumubibona tumeze fresh. Nkuko bisanzwe kuri micro muri kumwe na DJ Alexon K nko vyama, hama kuri kamera ko muri kumwe na Meshaki. Nkuko bisanzwe muri Choro TV, uko murabona ngaha twagendewe n'umuyango boy, yango asanzwe ari umucuranzi adasanzwe. Turamenya gitaravuza tumenye ko ari umubadiste cyangwa umusoliste turabimenya. Tutarangiriye reka tubanze tumuhe kaze na karibu muri Choro TV, abanze aramutse abakunzi baba ko baraturaba ngaha kuri TV yacu. Reka tumve kaze muri Choro TV. Umutumire wacu turabute cyane. Ndabaramukije sana, big up, mumeze neza. Ku mazina ni Kevin K Bass. All platforms I'm there. Follow me Instagram, YouTube, everywhere I'm there. Kevin Bass, niko numvise. Kevin Bass niyo zina wabona bavyeyi cyane. Bisanzwe ni Kevin K Bass, bisigura yuko na amazina nawe n'abavyeyi ni Kevin kubw'Imana. Ariko bivanye n'igikorwa nkora naciye mfata ijya K ndayipfunya ijya iripenzetinga kubw'Imana ndayigira K then chanongira kigikorwa sanzwe nkora Bass. Kevin K Bass kuko hariho benshi bamenye bivanye n'igikorwa nkora. Mu buzima bwa misi yose usanzwe ukora iki? Ndi umunyeshuri ndiga kabisa. Tubona ufise igitari, icyo tubona ufise imbere yawe nibaza ni acoustic. None wewe wataye kuvuza igitari ryari? Tubona umenguru yangu uracavuye yangu. Gitari ni zamani sana. Gitari natangiye kwivuza niga mu mwaka wa kabiri. Kubera ndibuka neza niga mu mwaka wa mbere. Papa yashatse kunyigisha bivanye no kintoki zari zitoyo anabiranga. Acara lindira nk'umwaka umwe. So nagiye mu wa kabiri bica acatangura kunyigisha. Yaranyigisha nanje gihe kiragira ntangura gupambana nyene tu. Kevin, wewe usanzwe uvukiye mu muryango w'abakijijwe? Mama na papa barakijijwe, umuryango wose urakijijwe kabisa. Nawe wahisemo guca ubakurikira? Wokora iki man? Kandi nasanze nahise mwo fresh, niba nawe utarakizo kubita gashi kwa Yesu ni fresh man. Okay. None ni papa wawe kwigisha gitari cyo gihe yarakivuza mu rusengero byari bipanze gute? Papa sanzwe avuza mu rusengero, no baracakora. Turakorana n'ubu kandi nabize sana aragerageza. Usanzwe uvuza gitari mu rusengero cyangwa nibyo bindi usanga byo mu kariti dusanzwe tumenyereye, usanga abagende bagendana ibicurangisho cyangwa kwivuza muri eglise? Yes, ndiko kubaza ko abagende bakino gihe usanga ari atara basaba gatari batimira mu kariti bapiga imiziki y'abastare. Niyo mpamvu ndashimye kuba cyo kibazo. Je ndakivuza hose. Havuyemo gusa aho bidakeneye ko ndakivuza n'amakivuza ari kandi hose. Ndakivuza ko n'umurimo w'Imana man tubikoresha mu gushima Imana mu kuyihimbaza. So kandi sometimes ndakora mu studio mu concert. Aho ufise project ya concert ndi tayari nzombwire bikora umuti. Kevin, cyacho turavuga niko twaje dushika gakora vuga toyi kakaririmbo mu munota umwe gusa tumve bwa tutakuvuga tugire cyo tuye comment mu nyuma twabyumvise. Mfise project twakoranye na Enoke iramaza amezi bayita muri we, utarayibona agenda kuri YouTube channel wandike ko Enoke. Project ahari reka bari nshirako amuriwe ndamahoro muriwe Yesu muriwe ndidegembya nzomuhimbaza kugeza nkiriho
kugeza nkiri ya nakujazi Yeah, thank you. Naringiye mu mwuka kabisa, naringiye mu mwuka. ya nuko Naringiye mu mwuka kabisa, ndumva uragerageza ku gitari, ndibaza ni ibintu byo mu maraso nyene nkuko papa wawe yakwigishije ufite imyaka ngira mike cyane ukiga mu wa kabiri wari ukiri umupeti cyane. None Enoke ni umwasuranye indirimbo cyangwa no musamuvugana uvuzwe zana igitari mu rusengero cyangwa Enoke asanzwe ari umuririmbyi si project imwe yonyine afise nyinshi ya twarashoboye gukora ni indirimbo twamufite turakora indirimbo ya nuko tu asanzwe ari umuririmbyi none Kevin twumvise kusanzwe buza igitari muri eglise kandi nibyo byiza cyane. None wowe nta makora mu menshi arabagutumiramwo haraho usanga uza gutiramisha muri mariage cyangwa mu mapati atandukanye birthday ibintu nk'ibyo birabishika birashika kenshi sana kubera sinizi ibintu ngo ndabikorera ahantu hamwe kandi iyo ukorera ikintu kimwe iyo ukorera ikintu ahantu hamwe ushobora gutera imbere. So hariho amashow Zambarara Kampala hariho amashow tugenda kuvuzamo amashengero ubukwe nawe niba ushaka gukora ubukwe ushaka musicien turi tayari tuhari uzombwire tuzokora umuti kabisa ibintu byawe bigende fresh kandi shaka no kuja mu Burundi hari project shaka kuja gukora bitu Kevin ndabona ufite talent idasanzwe cyane talent cyane. None wewe talent yawe kwigaragaza gute nta cyane office yawe ukora kuri YouTube kugira ngo bazi barakubona bakumbe wamamaze kwa cyane nahuguranye kugeza wana mu visiting channel yanje bangita Kevin KBS nkuko nababwiye hariho ama project hariho ama video cover nagenda akora wana muyara utarayibona genda irabo ukoresha mu bagenzi bawe bose babashe kwibona imeze fresh sana ndibaza uraza kwikoma. Kevin turamaze kubona yuko abantu bajene nkewewe basara mu musicien cyangwa ba DJ inkumi bakunda cyane inkumi bakunda cyane usatira wirukira kumva baraba nk'abastar mu cyangwa baki wewe ntabwo umufise nawe iwawe nyene wapi ndacyari umwana guys I'm still young ndacyari umwana sana chigihe ntacyo ndagiramo kandi ndabibuze yuko atagikwe nta gikwe duteganya kabisa. Oya man hano nuko arakora manga kuri TV avuga tujya mu tipe kwenda na fresh niko tubibona turabona avuze gitari neza cyane abakobwa ameze nkuko man babwira uti jewe ndafise cyangwa simfise kugira ngo nzora kwiruka inyuma man sibyo byo oya ndumva ndacyari umwana ntiyaragira ukora biyemera buri oya kiza tuziyoze ntiyaragira okay Kevin open fresh okay kubankunda nabo bana ndawa respectinga sana mukomeze mu nkunda naje ndabakunda mwese okay on fresh none akajambo ubwira bakoba bakunzi bacyo TV bako aragukwikira nk'uyu mwanya wongera basaba nakaga jambo basaba Kecubaro TV abakunzi bayo mukole subscribe amashare kugira ngo mukomeze muri abo ibiganiro bira kuri iyi channel hama musimbire ni wanje kandi murabe ibikorwa nkora nzoba mukoze sana niba ufise project muri studio hehe mariage concert bitayari ushaka kundondera tugakora tu bakunzi bacuro TV niko murumva umutipe wacu arashoboye vraiment bope araza kuvuza gitari sinzi na base nke kwibaza kuyivuza kamere kugira ngo na base uragerageza. Okay niyo mpamvu izina nitwa Kevin KBS kubera je sanzwe mvuza base nubwo ibindi byose ndabikora ariko umuntu afise ikintu nyene ni nkuko papa yanyigishije base ariko avuza solo anyigisha base ariko avuza solo so nanje ibindi ndabikora ariko musanzwe mvuza base. Okay Kevin turagushimikira kuba waje ngako tugendera ngamo cyo TV ndabashimiye nanje kwera turambani hama uzogaruke kugira ngo twumve kuko byo bigeze twadukeneye ahantu hamwe bafite amatari kugira ngo tubamaze ngako TV yacu babone bagice bakoze ku macano yabo cyo tubamamaza sibwe ndabashimiye namwe mwakoze ukigoro mwagize koko nkumira yani kandi abankurikirana mwese big up sana hari abatipe nguma mbona SMS zabo Silver Shaka big up sana aho uri hose fresh kabisa hapo ni fresh turagomba ni hama kuzo ugakanga tukubone fresh uvuga ati je naratunze ati urunje no cyagiye mwa ya myaka twaba tugira na interview nkoje interview atongeze kwindi level cyane yani ndiko ndakora sinicara nkuko usanzwe bani gitari ni yanje sinicara umwanya wose maniko ndakora hamba ndabukunye ibintu byogenda fresh kandi ndabizeje yuko
nimwankurikirana wana nta kintu kibi nzoba vyiza gusa nkuko byaje muri Yesu gusa byo muri Yesu kandi ya ikintu ca mbere man ikintu ca mbere ni Imana then n'umuntu aba yaratumye ico kintu kimenya sinareka gushimira papa wanje yagize neza sana kubera niko ndabona akamaro kavyo ikintu kirashobora urashobora kugikoresha mu guhimbaza Imana kikongera kikaguha kandi ubuceri bwo kujya so rero nuko nyine bipanze Imana nuko nyine bipanze nuko kabisa ndabona ibintu ni fresh n'amavuta nkuko bisanzwe bakunzi ba Choro TV mu kumadukurikirana mwayibonye twakiriye umuyangu boy sanzo cyane asanzwe talent kuvuza gitari aho ndabandi bagere badukeneye ngaha mu Choro TV kugira ngo tubamamaze ibyo sanzwe bakora hari usanze bakora ibindi eka nabo usanzwe gukora igikorwa gitandukanye kuko uri umusudere buri muki turagukeneye ngaha ndabeshya turakenga twabamaze gukwa cyawe kuri ibintu bipanze kubizoza naho cyubyumva amajambo make bakunzi ba Choro TV ko badukurikirana turabashimiye cyane ko batwabanye namwe nko bisanzwe kuri mikro mwari kumwe na DJ Keye nko bisanzwe hama kuri kamera kamari kumwe no wamu kamera teka byorosha cyane meshake nuko bakunzi ba Choro TV turakunda cyane twari kubwanyu turakunda cyane ciao ciao respect